जो रियलिटी क्या है उससे हम लोग को क्या रियलाइज होना चाहिए, और ये जो रियलाइजेशन से हम लोगों को एक जो आइडियल सोसाइटी, जो समझदार एक जो सोसाइटी जो बोबाग्रा को सपोर्ट करने वाला, पीछे से लड़ने वाला नहीं, थानसा होके एकता होके ऐसे तिप्रसा रियांग देवरमा जमातिया कोलाई काइपेन कोई नहीं, सिर्फ थानसा होके एक आवाज में तिप्रसा होके बोबाग्रा को बैकअप देने वाला, ग्रेटर तिप्रलैंड के लिए फाइट करने वाला, ऐसा एक आइडियल सोसाइटी, आइडियल समाज हम लोग को चाहिए। ये आइडियल सोसाइटी केवल और केवल जैसे कि हर रेवोल्यूशन में, हर रेनेसांस में, हर आजादी के समय में जो स्टूडेंट्स, जो छात्र समाज, जो युवा समाज, जो हर मूवमेंट को एक चिंगारी देते हैं, ये जो तिप्रलैंड और ग्रेटर तिप्रलैंड और बोबाग्रा का मूवमेंट को भी हम लोग सोचते हैं कि ये तिप्रा के जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि तेलंगाना बनने के समय उस्मानिया यूनिवर्सिटी में जैसे स्टूडेंट लोग लड़े, उस तरीके से बोबाग्रा को लड़ के हम लोग सपोर्ट करेंगे। उसी चीज को लेकर हम लोग TISF आगे बढ़ रहा है, और उसी चीज को दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो को प्ले करने के लिए मैं अपील करूंगा ऑपरेटर को। हम भाई, refugees begin trickling into India. The widespread genocide resulting from Operation Searchlight leads to approximately 10 million people fleeing East Pakistan and taking refuge in the neighboring Indian states of West Bengal, Assam, Meghalaya and Tripura. Tripura ewa ke Tripura. Tripura sarkha 1949 15 October Gadalkha Bharat ewa India Ganatantra bhai. Abani sekarang Tripura ha Tripura sa bobagra rok bhai kusum tuidul jari khemai. Lai bomani bisinti saimano 3000 bisiromoi 184 bobagra o hanunai kolkha. Hai ganangui lai bomani bitai saimano jotto hauno raja maharaja eba bobagra muluk eba শাসনচলে উইতং আফরো আজরাও পদের পথ মঙ্গই কোনো হাওকে রাজা মহারাজা, কোনো হাওকে বা জার, কোনো হাওকে এম্পায়ার এবা এমির নি মঙ্গই হাতইদুল জাগি চিনি হাওকে বা bobagra নিসি জাগো হাতইদুল নাইরা লাই বোমারি বি নাইফু চিনি হা bobagra রবই তুইদুল জাগপ্রো 3000 BCO waisa fano bi dollar tongna nanyaku kholong mano puila aguli khor eba rajdhani snamoi seng sajaknai ha chini ha chini hao chen di prasar majority ei chini hao chini ko shason khomai bobagra ni zora democracy reform chini prasar chini hao boini tola tongna nai chano chabaya nongno nombaya abo chini bobagra ro idul mongka hambi tabi amo hai ongi manka azara hini chen kha khlai man fiaba happy family ozora hamia sokte na hai chini hao ozora hamia sokte BC 1947 15th August 200 BC Roman British eba England by Tidul Jaknai Kha Yok Samaman Kha India te Pakistan India te Pakistan Kaklai Bang Kha Thuru te Hindustani Rogni Kathalai Meyar Mabai Aro Sathai Klayo Chini Tabok ni Tripura Hani border eba Ari 90% Tabok ni Bangladesh by Bangladesh Afro East Pakistan eba Purbo Pakistan Mangai Nizakman eba ke Pakistan ni part Tongan Fia Joy Bangla Movement Khalai 1971 of Bangladesh Pakistan Kagi Ketal Hakotor Mangai Nizakita
1971 ni besar ni Zorani East Pakistan eba Bangladesh ni political halok chini Tripura eba Tripura ni happy family home bebak selain itu chini political geography economy social bebak bondi kaisar kesa eba busu asairi kenangka kesani mengangka illegal immigration eba kesrai kesake East Pakistan eba tabuk ni Bangladesh ni burung raja saya tu sini hawa kap teman Faidi tamongka desa kifili hanglayan 1947 bisigo sini partai ni bawaga Bikram Kishore Manikya bono modern Tripura architect niru sinizai tambaga Himalaya bini zora sisa ni bisigo Bokabang mari farmstay, college, school, hospital, airport, senamna cakleka, sebe senamka. MBB college, MBB airport, rock aboni no kaisa part. Fiaba zora hamya kaham samong kevin ongoi pasau. 17 May 1947, chini bubang rabi Bikram Kishore Manikya, achong sa chini hano, te chino yakin kalangka. After receiving sini hawa Birman, Hapman, Tabo Kupaya. Abon ital thambiya gulo 1947, 15th August, India ke Pakistan kaini ketal ha asaika. Jorao chini ha resign Rasmata Kanchan Prabha Devi, Basala ke Bikram Cherai Omabai, Council of Regencies namoi, chini hanot tuidul na chaitokha. Fiaba poder political cabinet they halok hamia bono India bar mas enna eba kedariawi yoklia klaika 1949 15th October Princely State Tripura India by officially gerali thaka India unity in diversity they democracy ni kopno puito klai fiaba chini bagai ini salo jeng saimano jeng tamo manka tamo kemaka India by Pakistan China sedang drop turun by Hindu tan laika coban laika Tripura ningganawo East Pakistan eba Bangladesh ni luar kali rogobu Hindu turun tan laika turun by Paya ongoi kebang ma Hindu wanci Tripura ni Kanchanpur Kemper Bazar pe kebang ma khayo ma hap laika 1971 Bangladesh China sedang Jol Bangla Jabau Kebangma Bangladesh ni Tripura tei Asamo illegal immigrant on faika brum salsaya oi fulfills her three promises: the return of the refugees, support to the Mukti Bahini, and the securing of the release of Sheikh Mujibur Rahman. और उन्हीं आदर्शों पर लड़ा जो हमारे देश को प्रेरणा देते आए हैं। हमने यहाँ भारत में भी 3 वादे किए थे अपनी जनता से। पहले ये कि जो शरणार्थी यहाँ आए हैं वो सब वापस जाएंगे। दूसरा ये कि हम हर तरह से मुक्ति वाहिनी की सहायता करेंगे, बांग्लादेश के लोगों की मदद करेंगे। और In his reply, the Sheikh says, "My people will be eternally grateful to the people and government of India for having stood by us in our darkest hours. Bangladesh stands for secularism, socialism and democracy." আমি জানি ভারতবর্ষের মানুষ দুঃখী আছে, সেখানে তারাও কষ্ট পাচ্ছে, তাদেরও অভিযোগ আছে। তা থাকতেও তারা সর্বস্ব দিয়েছে আমার লক্ষ্যে সাহায্য করার জন্য। চিরদিন আমরা তা ভুলতে পারবো না। Tripura hani besar di prasaro bekha kaham bekha sotrang umabai once hogia wino illegal immigrants omnai rogno coba sakni hawa minority eba ki kisang tangka tei buderamong afrofaika jepro vote banks politics no torzagui CPIM leader Dosrot Deporma boini fetlong mugok telai pasto hara pasto chai eba ke ayan narni not khai kari rokno not khai ready voting rights ready nei sia bujia ki prasar no korang kisah ama political policy te bezwa zona ki prasar ke palo birman tai ho nitu ka
Jesa national politics haibu Tripura sarok khunjakna mangkha. Result Tripura sa 1947 ni sini 1971 ni bisingono Tripura sarok samtni hawn minority only thangkha. Democracy eba ganatantra saw majority must be granted eba gabang borok ni kokno bosijaknai. Fiaba chini haw cheng minority only thangma tabuk chini haw cheng Tripura sarok political power, economic power, social rights eba hoibai eba khatar ni phainai ni yako sung khunjakna result chini haw cheng discriminate eba khunjakna mangkha. Tini salo cheng bo jagao sokpaika kubuni hani chini haw phainai rok bo jaga sokpaika chini kami chini lukorok nona sibinai di tei babaisa ayang narni phainai rok nokhe chano sabaya nongno nongbaya bebak no sengsaja salbai hotke laisa bujaknai dai bunai botharjaknai dai botharnai romphrejaknai bai romphrenai shekjaknai bai sheknai omone halok chini hawase birman phatlaya chengno khagui thungnani samung botang sini se naharjakse o hawo yognani chaito yogi manliya thansa ongnani naibu thansa ongi manliya ongna rjakliya amo hai kese kereng jorawono chini bagui thansani khorang bai Tripura sani sinimungo chapnani khorang kotorogui hayung sakao chini bagui Greater Tripura Landni final constitutional solution tumuna bagui chini buskango pasakha chini habu bagra chini thansani TISF bubagra ei bubagrani jobano khabai nogirnai rokno borok efar sebio jotto dokman senkrakshino